Agdayaw tinagan mo upang mabindayaw kinatanong itag ay miti pusogi. Agdayaw tinagan mo natanong ka when manakabalin ka awan pa'y tikasken ka. Awan pa'y tikasken ka. Natanong ka when manakabalin ka awan pa'y tikasken ka. Awan pa'y tikasken ka. Upang mamindaya kinatanong itag ay miti pusogi. Agdayaw tinagan mo upang mamindaya kinatanong itag ay miti pusogi. Agdayaw tinagan mo natanong ka when manakabalin ka awan pa'y tikasken ka. Awan pa'y tikasken ka. Natanong ka when manakabalin ka awan pa'y tikasken ka. Awan pa'y tikasken ka. Natanong ka when manakabalin ka awan pa'y tikasken ka. Awan pa'y tikasken ka. Natanong ka when manakabalin ka awan pa'y tikasken ka. 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 O Diyos, daydayaw misik ka. Daydayaw misik ka. Ama aming adat sa langit, madaydayaw tinagan mo. Dumteng kumat pagalyam, matungpal kumat pagayatam. Dito'y daga akasmet
sa dilangit. Ama aming adat sa dilangit, madaydayaw tinagan mo. Dumteng kumat pagaryam, matungpal kumat pagayatam. Dito'y daga akasmet sa dilangit. Itdem kadakang di kanen mi, iti inaldaw pakawanemet, di basulmi akasmet pamakawan mi, isuamin anak kabasol kada kami. Di nakamet baybayan ngomanogo di suliso, isalakan nakamket di dakes. Ama aming adat sa dilangit, madaydayaw tinagan mo. Dumteng kumat pagaryam, matungpal kumat pagayatam. Dito'y daga akasmet sa dilangit. Itdem kadakang di kanen mi, di inaldaw pakawanemet, di basulmi akasmet pamakawan mi, isuhamin anak kabasol kada kami. Di nakamet baybayan ngomanogon di suliso, isalakan nakamket di dakes. Itdem kadakang di kanen inaldaw pagkawanemet, di basulmi akasmet pamakawan mi, isuamin anak kabasol kada kami. Di nakamet baybayan ngomanogo di suliso, isalakan nakam, isalakan nakam, isalakan nakam, isalakan nakam, isalakan nakamket di dakes. Tapaw ti bantay
na isa at ti krus anak kasbuta iti ayatek day di krus nagyanan ni Jesus tayjay natay iman lubog ayatek day di krus ni Jesus aginggat pumusay tuloy ang eskud kumpetak iti krus ni Kristo ket balangatan na duti ako ti krus na puno ti uyaw ti lubong ngem nakastas daan unay kanya tayjay napasan ti kordero ti Diyos tapno to'y biyagot masubot ayatek day di krus ni Jesus aginggat pumusay to'y ang eskud kumpetak iti krus ni Kristo ket balangatan na tuti ako manipun ijay krus jaktun kalipatan tayjay inted na tinamdaman intundong tingtial daw aya ay ni Kristo jay gloria aya banakto ayatek day di krus ni Jesus aginggat pumusay to'y ang eskud kumpetak iti krus ni Kristo ket balangatan na tuti ako kumpetak iti krus ni Kristo ket balangatan na tuti ako
itiapo tapno intay mapagserbyan ikinapudno kenasantuan Isu Kristo na bumi ubong tibiyag ken kaasing ragsaktal na ken liwliwag inted mo kada kamuama agyaman kam ken kapo dakkel hayat mo indisyon mo enti parabol mo kada kami na anak mo hintay ngaron agmay sa ikaw itinagan na panagdayaw ken panagyaman hindi syunay na inpalakang agyaman kang ken kapo hayat mo indisyon mo enti parabol mo kada kami nga anak mo ragsa iya Kristiyano itiapo ay sot mangtir igumbuna kadag itiag tuloy tidalan na agyaman kang ken kabo hayat mo indisyon mo enti parabol mo kada kami na anak mo indisyon mo enti parabol mo kada anak mo adamay sa gagayem ko ayat nadungo nagsakripisyo gapo kada tayo nauyuyaw nagsagaba apalalo idi apimanaw ket kinunana agsubliak ket ikuyog ka tapno adino ti ayan ko ada kamet kuma
ipay na ragsaken talna. Awan tonti pagbabawyan, nusurot entay isuna. At datiin karina, yag nga diyang patingga. Sikreto to'y gayem ko, pumay kaket awatem ti ayat na, et iso hipay na nagsaken talna. Awan tonti pagbabawyan, nusurot entay isuna. Datiin karina, yag nga diyang patingga. No kayat mo nga maamwan, di sikreto to'y gayem ko. May kaket awadem ti ayat.
dagiti dumegen kuana taadan tutigun gunaenda datayu nga makunangan anak na sa pulentay ti Diyos nga ingingana taiti presensya na kitdakel unay mangliwliwa ken mangan andingan ti Biblia isut ibagbagana ket awan nagbalbaliwana nagasat dagiti dumegen kuana taadan tutigon gunaenda Adatal na puso inted ni Jesus ko idi inawat ko manubot ko adaragsak puso ikan tag-ayat na ituloy ko't makipagna ituloy ko't makipagna ken Jesus hinggat matulpos ko ti dalan ko jay gloria naranyan Jesus makitag to ituloy ko't makipagna awan kabuteng ko Jesus di kamangku aywanan nagtunggal adang tibiyal ket inkarina pay gloria anadayag ituloy ko't makipagna ituloy ko't makipagna ken Jesus hinggat matulpos ko ti dalan ko jay gloria naranyan Jesus makitag to ituloy ko't makipagna saut Diyos kunana daldalan balitu owan yan napintas na kinranyag na intundum tengag sa jay kan takbaligi tani Jesus inawat na ituloy ko't makipagna ken Jesus hinggat matulpos ko ti dalan ko jay gloria naranyan Jesus makitag to ituloy ko't makipagna
ket makipag na ken Jesus, hinggat matupos ko di dalan ko. Jai gloria naranya, Jesus makita tu, ituloy ko't makipag na. Ituloy ko't makipag na. Ituloy ko't makipag na. Adat mana ngajak kamu, adat lugar ngajak lapanan, ngemti maysa ngamukunan, ngani Jesus isut ada ditoy puso, Dios pudno unay, Dios pudno marikrip na ditoy puso, di ayat na dakal unay, di Dios pudno marikrip na ditoy puso, di Dios pudno unay, di Dios pudno marikrip na ditoy puso, di ayat na dakal unay, di Dios pudno marikrip na ditoy puso, di Dios pudno marikrip na ditoy puso. Kakabsat ko nga Kristiyano, agpatpatuloy kayo, mapigsan niyo't pamatiyo, taumayan ni Jesu Kristo. Dagitirigrigat yu, ket anu-anusan yu, ay gagangay pag-imbaganti umili, tapno adudan tu ti mapili. Dagitirigrigat yu, ket anu-anusan yu, ay gagangay nangami. Ay
Di